Ndagushimiye ngo ikaze. Iyi ni indege nshyashya irimo kuvugwa cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamuritswe yashyizwe ahagaragara. Uyu munsi Amerika ikabisohoye itangazo rivuga riti igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyogere. Ni muri urwo rwego twakoze indege nshyashya igiye kwifashishwa mu ntambara. Nibyo koko turabizi intambara irahari. Uyu munsi ni intambara ikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'igisirikare cya Israel kugira ngo bahangane n'igihugu cya Iran. Ibi ngibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibikora ni mu gihe Iran nayo yinangiye kureka gukora ibitwaro by'ubumara, ibitwaro by'uburozi nuclear. Iherezo nta rindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakomeza kujugunya ibisasu mu gihugu cya Iran. Iran nitava kwizima, na Iran nayo ntabwo ari agafu k'imvugwa rimwe. Wayibaza Israel ibyiri kuyikorera. Ibi byose nibyo sano bifite aho bihuriye n'indege yakozwe nshyashya y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko si ubundi ino ndege ni gatiki. Iyi ndege ikozwe mu buhe buryo? Iyi ni Kingdom JBTV. Nge nitwa Bonviva. Reka nkwereke uburyo kino ndege ikozemo. Mu biganiro binyuraho, indege z'intambara zarashwe, amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo. Inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye, impfu ziteje inkeke, harimo no kwiyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange. Ibi byose ni mu kiganiro mucyo tubona kuri Kingdom JBTV. Naho ngiye nitwa Bonviva. Ikaze ryura rihorana. Boeing F-47. Iyi ni indege y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamuritse cyashyize ahagaragara. Iyi ni indege y'intambara mu gisekuru cya gatandatu 60th Generation Fighter Jet. Iyi ngiyi yakozwe na sosiyete ya Boeing kubw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamuritse ikaba iri muri gahunda ya NGAD, Next Generation Air Dominance. Iyi ndege nta kindi ije gukora, ije gusimbura indege ishaje y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari isanzwe iri gukoresha Lockheed Martin F-22 Raptor. Iyi akaba ariyo ndege yari isanzwe iri gukoreshwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kubwo kubona ko yari ishaje niyo mpamvu habayeho gusimbuzwa n'iyi ndege. Kuba indege ifite ubuhanga buhambaye bwo kwisha stealth ku buryo radar itayibona mu buryo bworoshye. Iyi ndege ubundi bushobozi bwayo ifite kugaruka byihuse kurusha Mach 2, ni ukuvuga inshuro zirenga 2 ku muvuduko w'ijwi. Iyi ndege ifitemo ubushobozi bwo kugenda intera ndende cyane irenga ibirometero 1800 idahagarara. Iyi ndege kandi karusho kayo ishobora gukorana n'indege ntoya zitagira abapilote zizwi nka drone mu ntambara. Iyi ndege kandi ikaba ifite ikoranabuhanga rigezweho rya radar ndetse n'itumanaho rya gisirikare. Iyi ndege akaba ariyo irimo kumurikwa. Iyi ndege ntabwo yagomba guhaguruka uyu munsi, nta nubwo yagomba kumurika uyu munsi, ariko kubw'igitutu cy'intambara iri kubera muri Iran bibaye ngombwa kwihaguruka iyi ndege. Muri makeya, indege F-47 iyi ni imwe mu ndege zigezweho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba ikozwe kandi ikindi igamije gutuma Amerika ihora ku mwanya wa mbere mu ikoranabuhanga rya gisirikare ku isi. Mu biganiro binyuraho, indege z'intambara zarashwe, amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo. Inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye, impfu ziteje inkeke, harimo no kwiyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange. Ibi byose ni mu kiganiro mucyo tubona kuri Kingdom JBTV. Naho ngiye nitwa Bonviva. Ikaze ryura rihorana.